volunteers kepada yang homeguards, volunteers kepada yang deru yuva kendra, batu volunteers jong kishnong. Kejumu jong di program kolong ba kini program ba sedang deru kishnong community volunteers kebelong keabda mitra friends during disasters kemudian taki kwa ban ai tuning syaki baik ba nang kishnong kamtam ki volunteers kepada kishnong bakinla ban yarap daladi hapot don kuno jing semnodot yang kecing penjelot jong bo jong mariam apa don kuno disaster kemudian kita they will respond first. And kini ketemu jong ini kan mitra program kolong ba kini ki volunteers kin ai ti kediang ti kemuan habadon kuno disaster ha district hasnong ni ha block kadon kuno disaster kemud kin ai ti kediang ti kemuan ya ke district administration ada don kam ke district administration ha kuno kebentar kemud kita kini ki abda bentar volunteers ke nyerap ya ke district administration na pdeng jong pi le se pila syak training mentawak arki disni le se kidan na pdeng jong kini ke bangan lapit ke state disaster response force ke fire and emergency service nangta na bilang jong district home guard department nangta ke search and rescue team ki belawan ban IP ke training ba ka khaddu ru yo sngo ban gi imenin ba bidan lu ke test na kebentakan di pada kajuk por IP ya ke quiz competition hakaba on IP kini certificate ban pensisa ba pi pilasa training lesin na pdeng jopi hadin ba pilalik na nang ni pila apply ki post ha ke home guard department lani ke police department di kani certificate si kandai ke bakit jingmut tam na kabanta jopi ban kermen scam ba ndai tam ba piwan nak ni pi phai tadi den rei ke ba pi pilayo training pinyarap lem yangiru kum ke snong esti ke snong ke bangla nanta ke snong ke mauria ka bejuma ya ke jing sling na wis nem sawai panus nem kemudian ada piladon ba pi nanta ngin persang dak pala ban tumbiang sekitar kitar ka ba khaddu kumun pidi ba pi kina ngeram ndai shoot de kiwai pan namla sakam da ai jing kublai sibun ya isa jomo to hakaba le si ila jit ya kini snong jongi kom ko weni snong naga benta bangin dio ban penlong ki bakum kini training ki bobot ki kena kim jiyo kot ki bakum kini training ban penbiang ni pina dong sedong nadu ka bam gedi hadu ka riam ka bet batru kham tam haki bidei bat ki ji hikai bo pero per hakaba nakaliam jong ka district disaster management authority limba ka di scheme up da mitra kelele ban pelut nak kata jopi wat ban ai ya ka bai sniu kenmar kata kadau ke di kelong ka buksiar nak kata jopi penat kam hok ya ka pi pilayo amne ban ikir ban scam bahaka wi sni piyeng la ke jong ke kijat bat ru pinlong kino kesan ya ulang kasalah bat ru ya kari bat ka jet tu Hamba sedang dengan training yang terakhir pakai piwan ni tang jabin jungi yang kejopi orang belang tip ni kumno banle andai kan banaya di sini kan banaya di subject di sessions kilanang yo anang yo ki jing tip ni nam ye hadu benda kasih yang terakhir lapun ki di bapila yo don bapila store agak jabing majong pila thoa ki notepad ki jongpi ban refer ban rumau kata pila klat bat kum da ter dia nak kan ke jonga asba ban ong tang gawai asba tang ban tentu gen pham pi bar fai ba ke ka training ka ba pila yo tenan kam hok ka ndai ban singo leran ndai ban singo tieng ndai ban singo kyo ma balai ta kalong confident ba pila yo training kumbal su ka panik ni mentah ka panik ka jangai ka confident ke jing susania yang lajong mentah kelaban oi nengkong abang ini sekarang ko rescue operation ka don pe kata ka jing kyo ka jing ting wat mene akor mengilai kamu exercise bi tang ki injuries ki bamlu malaki mang susna taru la gendit ngai dan le caki jinja ke basi sari ka mangumno maranga ngati beradi ngarang ngaladon lang badi SDRF la supposed nam tam Lalai pun ki jaga
Teng ilis saya media teng ilis ya lah bagi bangsa atau keleng. Iwa waktu ada sap. Dia enggak. Iya. Dah. Ayo.